Aksakallarga da hayırlanın. Antip eldi adaştırmanızda bu vaksina hiç kim kıynap aldırmayın. Her bir adamdır özünün olsun bilen bulur. Buna ben daha aldım vaksinadan. Daha bir çalgan malumat taratmak sosyallerden şu Kıtay memleketi bekar beri vatıktır. 70% kendi ödülüktüse mamile kılbayız diye vatıktır. Bu çalgan malumat bu ayşemdenizde hiç kim vaksina bekar bergen yok.
вакцинасына сатып алдық деп атабыз. 1.100.000 дозаны сатып алдық бұл Sinopharm Қытайдан. Албетте 300.000, андан сырткары 300.000 дозаны бекер берди жардам катары. Ага биз эскертүүчү ыраазычылыктан, рахматтан айтышыбыз керек. Андан сырткары Россиядан 20.000 доза сатып алдық. Алда Кызыл Таякчыга сатып алдық. 5.000 дозасын, андан тышкары 5.000 дозасын алар дагы бекер жардам катары. Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине жардам катары берди. Буга дагы биз рахмат айтышыбыз керек. Ошондуктан туура эмес маалымат таратып аткандарга ишенбей, ар бир адам, ар бир үй бүлө вакцинадан өтүңүздөр. Мына мен вакцинадан